Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri Hand of God. Uyu munsi kuri Hand of God tugiye kurebera hamwe ibigezweho. Mwese abakanze subscribe ndetse n'abatarayikanda ndabashishikariza kuyikanda kuko murimo murahomba cyane. Muti munsi rero kuri Hand of God tugiye kurebera hamwe ibiki. Murabizi ko Hand of God hari umuyoboro bagezeho bigiye bigezweho hirya no hino. Update zigiye zigezweho. Uyu munsi reka turebe ibigezweho hano kubijyanye na Iran. Iran yahize gufunga Hormuz burundu. Igihe Amerika yarasa ku nganda z'ingufu zayo, Iran nayo ishobora guhita ifunguye umuyoboro wa Hormuz. Iran yatangaje ko izafunga burundu inzira ya Hormuz inyuzwamo ibicuruzwa bitewe muri make no kuvuga ngo yaba Iran cyangwa se Iran nyine uvuga ngo iramutse irasiba inganda zaba zirashwe na Amerika cyangwa na Israel, izahita nayo direct ifunga umuyoboro wa Hormuz. No kuvuga ngo rero Iran yatangaje ko izafunga burundu inzira ya Hormuz inyuzwamo ibikomoka kuri peteroli 20% by'ibikoreshwa ku isi yose. Nuvuga ngo niramuka irasiba inganda zayo izahita zifungwa kabisa nibaramuka bakoze ikosa ryo kurasa ku nganda z'ingufu za Iran. Ni nyuma y'uko Donald Trump atanze umuburo agaha abiteye Iran amasaha 48, ngo yabaye amasaha 48 yo kuba bafunguye uwo muyoboro wa Hormuz. Bitaba ibyo izi nganda zikangizwa. Ngo leta z'ubumwe za Amerika ziyobowe na Donald Trump yatanze umuburo aha abiteye Iran amasaha 48 ko bafunguye umuyoboro wa Hormuz. Bitaba ibyize nganda zikangizwa. Ati niba Iran idafunguye byuzuye inzira ya Hormuz ndetse nta mbogamizi itera mu masaha 48, leta zunze ubumwe za Amerika zirangiza bikomeye inganda z'ingufu haherewe ku ruganda runini. Ngo rero ku ruganda runini bangiza uruganda rutunganya ingufu runini Iran ifite n'urwa Damavandi ruherereye hafi ya Pakistan ya Padisht mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Tehran. Rufite ubushobozi bwo gutanga megawatt 238 z'amashanyarazi. Umwe mu bayobozi ba Iran yavuze ko inzira ya Hormuz ifunguye ku bwato bwose uretse ubw'ibihugu by'abanzi babo. Ingabo za Iran zatangaje ko Hormuz izafungurwa ubwo Amerika izongera kubaka inganda zifunguye yasenye. Ngo Iran izafungura Hormuz mu gihe Amerika izaba yemeye kubaka inganda z'ingufu yasenye. Intambara Iran yashojwe na Israel na Amerika igiye kumara ukwezi. Ngo intambara yakuze ukwezi yahitanye abayobozi benshi ba Iran barimo na Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga n'abandi basirikare bakuru. Ngo turabizi ijya gutangira ko yabanje guhitana abo bayobozi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wo muri Amerika uzwi nka Human Rights Activist News Agent ugaragaza ko abamaze kuyigwamo barenga 3,200 barimo abasivile 1,100. Intambara imaze guhitana abantu benshi itaruzuza n'ukwezi kumwe. Ngeje ikintu nabyo ni mu nkandire ka subscribe gusa twongera twibana n'ibindi biganiro bitaha nkomeze mba updatinga ducukumbura nka Hand of God duhigira hirya no hino kugira ngo twemeze kugenda tuzamura urwego rwose. Mudene wa comment yawize yihanira once. Ciao.